Viseći most na Nišavi kod Brzog Broda iz daljine izgleda kao stabilna i sigurna konstrukcija. Pogled izbliza govori da se debele gvozdene šipke koje je pre nekoliko meseci postavila inspekcija na tom mestu nalaze sa debelim razlogom. Gvozdena konstrukcija mosta ne uliva poverenje, a grede preko kojih se prelazi potpuno su istrulave. Očigledna opasnost ne sprečava meštane Brzog Broda da prolaze mostom, jer, kako kažu, alternative do druge obale nema. Mi, građani Brzog Broda, pogotovo stari sedeoci koji posjedujemo naše imanje, koji živimo trenutno sa 70% obradljivog zemljišta, nikakvih prilazi nemamo već 2 do 3 godine preko mosta. A jedini prilaz i prelaz preko tog mosta je taj. Udarili su nam barikadu tako da nemamo prilaz više da priđemo ni sa frezom, a kamoli sa drugim prilaznim sredstvima. On je više godina nesiguran i to svi znaju dole i po opštinama, mi se tu provlačimo malte neko ko majmune. Evo to su stavili pre 2 meseca ova inspekcija Niška, ovu ogradu. A ja bi najradije, kao građanin, da mi svi građani se skupimo, da zapalimo taj most. U znak protesta da ga zapalimo, onda možda će da se smiluju gradski oci i poslanici i naši odbornici iz Brzog Broda, ne samo iz Brzog Broda i šire, da nam to obnove. Svoji poslovi obavljamo sa kolicima, mislim, sad se malo izražavam onako, i ručnim radom sa konopac i na grbinu šta možemo da prenesemo preko mosta. Most je toliko nesposoban i nije nam garantovan da možemo sigurno da prođemo. Eto. Dok se ne desi da neko izrazito dole padne, od mosta nema popravljanja, nema ništa. Do most ne da će padne, nego on svakog trenutka se očekuje da padne. Ja sam Živković Slobodan, polupoljoprivrednik, čovek koji su mi isterali iz elektronske industrije. Pre izvesnog vremena, kako kažu meštani, dolazili su stručnjaci iz grada i nakon merenja obećali da će most biti rekonstruisan do početka maja. Priču je odnela Nišava, a most istruleo i pun rupa i dalje je jedina veza većine meštana Brzog Broda sa zemljom koja ih hrani.